neza kubakurikira amakuru yacu uyu munsi. Didier kabagezaho Duniya Mugabo Jeannette. Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko abantu 11 mu bari barwaye indwara ya Murburg bamaze gukira kandi bose bakaba batashye bameze neza. Inkuru nziza kandi nuko urukingo rwa Murburg rwamaze kugera hano mu Rwanda. Turatangira igikorwa cy'ibanze cyane cyo guhashya ino virusi ya Murburg, akaba ari igikorwa cyo gukingira. Igikorwa cyo gukingira kikaba kiza gutangira cyane dutangirira kubahura n'abagira ikibazo cya Murburg, cyane abakora mu nzego z'ubuvuzi, abaganga, abaforomo n'abandi bakora muri uru rwego, n'abandi bafasha muri kino gikorwa cyo guhashya Murburg. Urukingo rero akaba ari urukingo rumaze igihe rwarakozwe, kuko nkuko mubizi inkingo zica mu nzego zitandukanye kugira ngo zibashe kugira aho zikoreshwa mu bantu. Hari igice cya mbere aho zibanza zigaca muri za laboratoire bakareba uko zikora, hanyuma zikagera ku rwego rwo gukoreshwa no ku nyamaswa kugira ngo barebe ubushobozi bwazo n'umutekano wazo, none bikagera ku rwego rw'abantu. Urukingo rero muri 2018 rwatangiye gukoreshwa muri Amerika, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gihe akaba ari bwo bwa mbere rwari rutangiye kugera ku rwego rwaho rugera mu bantu, ariko nejo bundi umwaka ushize mu gihugu cya Kenya ni Uganda naho rukaba rwarakoreshejwe. Urukingo rero rukaba rwaragaragaje yuko nta ngaruka mbi ku buzima rugira, nta zindi ndwara rutera, ntabwo rwica, kandi rukaba rugaragaza yuko rurinda iki cyorezo. Mu rwego rwo gukomeza guteza imbere ubuvugizi ku burenganzira ku buzima bw'imyororokere, Ikizere yateguye amahugurwa agamije gutanga amakuru ku bayobozi b'inzego zitandukanye, harimo abahagarariye amadini, abayobozi b'inzego z'ibanze za leta ndetse n'abashinzwe umutekano mu karere ka Kamonyi, Muhanga ndetse na Ruhango. Abitabiriye amahugurwa kandi bemeza yuko ari ngombwa ko batanga amakuru ko bahagarariye, kabone nubwo batabyumva kimwe. Twinjiye cyane mu bintu birebana n'ihohoterwa, tureba icyo amategeko avuga. Kubyo bidufasha rero kuzamenya uko turushaho gufasha bariya abantu dukorera ubuvugizi. Iyo uzi amategeko, gukora ubuvugizi biroroha, ariko nanone kumenya amategeko bidufasha gucarenjinga n'imyumvire ihari rimwe na rimwe itajyanye n'amategeko. Urugero nk'aho umuntu avuga ati ngewe umupasiteri ntago nakwigisha abana kuboneza urubyaro, ariko n'ubundi umupasiteri si ubikora. Twebwe icyo dukora, dutanga amakuru, umwana tukamuha amakuru, tukamurangira aho ari bukura bamufasha, ubundi akagenda. Rero ubumenyi butuma tumenya uko tuzakora ubuvugizi n'uko tuzafasha abantu bakeneye ubufasha. Amakuru yacu uyu munsi kandi mugenzi wacu Anje Mutoni aratwereka agakoresho ushobora kwifashisha ukamenya niba warasamye cyangwa utarasamye. Tumukurikire. Ibikoresho tubiri turatandukanye, kamanze mbereke uburyo kano gakoreshwa. Akangaka niko gakoresho nyamukuru. Uragafata, ahangaha hari utuntu ushobora gufunguriraho dusa naho ushobora kugaca kagacika. Uragaca gutya, hanyuma ugakuramo agakoresho karimo hano imbere. Ariko kakangaka iyo ukuyemo kano gakoresho haba harimo nakandi, akangaka nagafasha akangaka kugumana ubuziranenge. Aka niko nyamukuru twifashisha. Hanyuma nanone twifashisha aka gakombe niko umuntu ashyiramo inkari kugira ngo abashe gupima nimba yarasamye cyangwa atarasamye. Iyo umaze gushyira inkari muri kano gakombe, ufata aka gakoresho, hano hari akarongo kariho agafresh kamanuka cyangwa se akarongo kerekana neza kumanuka, hanyuma ukoza mu nkari ukageza kuri kano karongo. Muri aka gakombe uba washyizemo inkari zawe, hanyuma ugakozamo gutya muri za nkari kugeza kuri ka karongo, hanyuma ugategereza amasegonda 30. Iyo utegereje amasegonda 30, hano hari umwanya w'umweru utarimo ikintu na kimwe, hazamo uturongo tubiri cyangwa se hakazamo akarongo kamwe. Iyo hajemo akarongo kamwe ntago uba warasamye, iyo hajemo uturongo tubiri uba warasamye. Arakoze mugenzi wacu Anje Mutoni. Ni nadusoreje amakuru yacu uyu munsi. Mwakoze kubana natwe, mugire ibihe byiza. Jye mwari kumwe Duniya Mugabo Jeannette. Naho ubutaha.